Tong hilap, subscribe, like, and share na. Warga ADENT aya di tempat pemandian cibolang tempat-tempat ayo kadang keseruan anak. Warga ADENT ayeuna kuring sareng Kang ADENT bade masuk ngojay wae nya. Tah nu video paling Kang ADENT heula sa ojayan ku abi disut kayak abi ngidung ngojay gitu nya. Siap Kang ADENT? Siap dong. Mantap. Atas perlengkapan siap. Warga ADENT ayeuna simkuring bade ngojay di situ ada namanya cibolang ya. Warga ADENT di ruang ganti. Aduh, ruang ngariung pergi buat tram. Aduh, mantap pisan warga ADENT. Seru banget bukan nama. Ini lihat. Oke, siap. Hop. Saat euy. Saat anjir. Gojayan. Aduh. Teu gojayan bata mah nya. Mau renang heula Kang ADENT? Geus beres. Beres.